Mwongereza babiri ari bo Manzi Ngarambe Willy na Amani Bahati Shadrack basohotse ku rupapuro rw'umuhondo werurutse rwo muri Kivu ya ruguru. Umwe ku wundi turaje tumukubwireho wiyumvire, tunavuga akazi kamutegereje kuva kanya bagira icyizere. Saa moya n'iminota 9 zo ku itariki 5 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2025 Bwana Lawrence Kanyuka ushinzwe gutumanaho muri Alliance Fleuve Congo M23 yinjiye ku rukuta rwe rwa X yaho zitwa Twitter arandika ati: ubuyobozi bw'uyu mutwe bumaze gushyiraho guverineri n'abamwongereje babiri, umuyobozi w'umujyi wa Goma n'abayobozi b'uturere. Reka nsumire itangazo kuva ku nteruro ya mbere kugeza kuri sinyatiri isoza itangazo. Rwasohotse amakuru akakaye nkasohoka muri Yellow Paper rwa rupapuro rw'umuhondo rwo mu Rwanda. Umwanzuro nimero 003 akarongo kaberamye Cordo akarongo kaberamye Alliance Fleuve Congo M23 ryo kuwa gatanu ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2025 rigena rikanashyiraho guverineri n'abamwongereje ba Kivu ya ruguru nk'uko biteganywa n'itegeko nshinga rya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nk'uko ryavuguruwe kandi rikemezwa n'inteko ishinga amategeko kandi rikemezwa n'itegeko nimero 11 akarongo kaberamye 002 ryo kuwa 20 Mutarama 2011 mu ngingo yaryo ya 64 mu gika cya mbere, nk'uko biteganywa n'itegeko ngenga ry'ishyirahamwe Alliance Fleuve Congo by'umwihariko mu ngingo yaryo ya 3 mu gika cya 3 nk'uko byanzuwe mu buryo bw'ingingo mu nama nkuru ya Alliance Fleuve Congo yo kuwa 15 z'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2023 rigena umuhuza ibikorwa wa Alliance Fleuve Congo tudasize na muvuma yo ku itariki 23 Werurwe muvuma D23 Mars, imwe mu miryango igize ihuriro rya Alliance Fleuve Congo. Tugendeye kuko bari icyuho cy'uko intara Kivu ya ruguru nta buyobozi ifite, twitaye kandi ku myanzuro y'umwiherero wo guhuza ibikorwa remezo by'inama nkuru ya Alliance Fleuve Congo yabereye Bunagana tariki ya 20 z'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2023 yemeje ubushake bwo gukorera umwenegihugu wa Kongo wese kandi mu mucyo mu miyoborere myiza mu kwegereza abaturage ubuyobozi, tuzirikana kandi ko hari ibyangombwa n'ibikenewe vuba na bwangu mu gushyira ku mirongo imiyoborere y'uduce dutandukanye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Inama nkuru ya Alliance Fleuve Congo yanzuye ibyemezo bikurikira. Ingingo ya mbere: kugena no kwemeza umuyobozi guverineri w'intara Kivu ya ruguru Bwana Bahati Musanga Joseph. Ingingo ya kabiri: kugena no kwemeza abayobozi ba guverineri babiri bungirije b'intara Kivu ya ruguru ari bo Bwana Manzi Ngarambe Willy vice guverineri ushinzwe ibibazo bya politike, imiyoborere n'ubutabera, Bwana Amani Bahati Shadrack vice guverineri ushinzwe izahura bukungu, imari n'iterambere. Ingingo ya gatatu: izindi ngingo zose zari zisanzwe zivuga ibinyuranye n'ibidushyizeho zivanyweho. Ingingo ya kane ari nayo isoza ritangaza iragira iti: abanyamabanga bahoraho ba Alliance Fleuve Congo M23 barafashe iyubahirizwa n'ishyirwa mu bikorwa by'imyanzuro ikimara gusinywa. Bikoreye Goma tariki ya 5 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2025. Betla Bisimwa, perezida wa M23 akaba n'umuhuza w'ibikorwa wungirije wa Alliance Fleuve Congo ushinzwe bya politike na diplomasi. Nyuma y'iri tangazo ibinyamakuru bitandukanye byeguye amakaramu birandika biti breaking news, abandi bati amakuru mashya. Nibyo na amakuru mashya udakwiriye gucikwa kuko kugeza aka kanya mu ntara 23 zigize Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, imwe ariyo Kivu ya ruguru ntikiri mu biganza bya Tshisekedi. Nta kintu n'iki na kimwe yayibwira nka perezida w'igihugu. Nta tegeko rye rikireba Kivu ya ruguru, ahubwo ashobora kujya yitaba kuri telefone Bwana Bahati wagizwe guverineri wayo nk'abandi banyacyubahiro. Yakiha kumusuzugura nabyo bikaba umugayo. Gusa haracyari kare, ariko ntabwo ibi byabaye ari ikintu cyoroshye mu mateka ya Kongo. Uyu Bahati ni mwene Elasto Busumba, mbere yo kugirwa guverineri wa Kivu ya ruguru yari asanzwe ari umujyanama wa General Major Sultani Makenga, umugaba mukuru w'umutwe w'inyeshyamba wa M23 urwanya ubutegetsi bwa DRC. Ni umugabo ukiri muto uzi kuganira, uvuga neza indimi eshanu arizo Ikinyarwanda, Igiswahili, Iringara, Igifaransa n'Icyongereza. Ntanyuze Ikinyarwanda kuko nawe ari mu bakongomani bavuga Ikinyarwanda. Nkivuga izi ndimi zose avuga biranyoreye kuko ngiye kwifashisha video ngufi aho yari maganiriza abaturage b'agace kitwa Kibarizo M23 yari yafashe, aho yavangaga indimi kugira ngo abaturage bose bahatuye bavuga izindi ndimi bamwumve banaganire. Ni nini yenye tunapaswa fanya tulete amani kwetu Kibarizo? Babyeyi, ni iki dukwiye gukora kugira ngo gakondo yacu ya Kibarizo tuyigire nziza kandi igire amahoro? Gusa kugira ngo Kibarizo yacu igire amahoro birasaba ibintu bitatu. Icya mbere, tureka amacakubiri. Abantu bakareka kubigisha amacakubiri, kuko nta muntu wagiye mu nda ya nyina ngo avuka ari ubwoko fulani. Umuntu yagiye kuvuka, Imana nimenye ubwoko azavukamo. Ariko nta muntu wavutse ngo yitwa umuhunde, yitwa umuhutu, yitwa umushi, yitwa umututsi, ni Imana iba yarabigenye. Mu bwoko bwose habamo ibigoryi. Mukira kabila muna shida, mukira kabila muna babaya. Abahanga bose babonye abayobozi bashya ba Kivu ya ruguru bahurije kuko bari abantu bakiri bato basobanutse baza hisigeze haba mu ikoranabuhanga n'ibindi. Muri terime y'ubu ni new generation izabasha kumva abakuru n'abakibyiruka muri Gen Z.
Urebye maso ya guverineri wungirije ushinzwe ibibazo bya politike n'ubutabera Bwana Manzi, urabona ko atari muri ba basaza ba kera, nubwo gusaza atari ikibazo gusa. Nyine Manzi we ni umusore, ni umuntu uri mu bavuga rikijyana ku mbuga nkoranyambaga, cyane cyane kuri Twitter. Amakuru twataraduhamiriza nuko azi cyane iby'imibanire mpuzamahanga kubera igihe kinini amara agenda mu bihugu bitandukanye, cyane cyane mu gihugu cya Canada. Binavugwa ko yari afite ubwenegihugu bwa kabiri. Kumuha izi nshingano n'ibibazo bya politike n'ubutabera ntabwo wibeshye, kuko hari ibibazo azahindura ibisubizo. Kugeza akanya nta makuru menshi aratangazwa ku buzima bwite bwa guverineri wungirije ushinzwe ibibazo by'izamurabukungu, imari n'iterambere Bwana Shadrack, ariko uko amaso yacu aduha arakuze mu myaka, ndetse unarebye inshingano ze zamuhuza n'abaturage cyane, kuko iterambere ryubakiye ku kuganira n'abagenerwabikorwa ari b'abaturage, bagafatanya kumva icyo ubuyobozi busaba n'icyo abaturage basaba, banasabwa ngo bakire, banazamura imibereho yabo, batera imbere, bityo n'intara yose itera imbere. Gusa muri rusange ahuza imijyi itatu bya hafi na hafi ariyo Goma, iya Kivu ya ruguru, Bukavu iri muri Kivu y'epfo na Rubavu iri mu Rwanda. Bituma rero abasura ahantu baba benshi, kuko baba bifuza guca mu mazi bakagera muri iyi mijyi yombi minini, ariko ntibivuze ko hatari imijyi mito ikora ku Kivu. Amashyamba ari muri Kivu ya ruguru n'ibirunga nka Nyiragongo n'ibindi bifatanya n'u Rwanda hejuru ya Musanze, aho bigabanira na Kongo, byose bituma iyi ntara itangiye paje nshya y'amateka yayo mu miyoborere isurwa cyane. Gusa si intara izayo iryoshye gusa, inafite ibibazo kuko hazajwe n'intambara, kuko ahantu hamaze imyaka hafi 3 amasasu, ibisasu, imitego y'abasirikare b'amahanga mu gutega imitego byahuzaga M23 n'abasirikare ba leta n'imitwe ifasha leta. Bivuze ko aka gace kagiye kongera gusaba kwisukura ibisigazwa by'ingaruka z'iyi ntambara bigashira. Kuba hari abaturage benshi bakomoka ahantu bamaze imyaka myinshi barahunze bakajya mu nkambi zo mu bihugu binyuranye by'isi, ubwo guverineri Bahati n'abamwungirije bitegure kwakira bifuza gura ku iwabo. Kuba hararwaniwe igihe kinini bivuze ko hanangiritse ibikorwa remezo byinshi nabyo bikeneye amafaranga n'akamadolari yo kubisana no kubaka ibishya. Kuba harabaye intambara ubwo bivuze ko harimo n'ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe bw'abaturage nabyo bireba ubuyobozi bushya. Kuba hari indiri imitwe yitwaje intwaro nka FDLR y'abajenosideri bakomoka mu Rwanda ari naho bakoze jenoside, bivuze ko ubuyobozi bushya buzahora busaba General Makenga gukaza umutekano n'ubutasi, kuko FDLR ntigipfa gushira ahantu iriyoberanya ukikanga yakoze ibikorwa bibi. Si FDLR gusa kuko n'abawazerendo, Nyatura n'abandi bamaze igihe kinini bakorera ahantu muri Kivu ya ruguru nk'ibindiro byabo. Rero icyitwa umutekano guverineri mushya arasabwa kucyitaho, kuko nta mutekano nta buzima. Kivu ya ruguru yahawe ubuyobozi bushya nyuma y'uho wari guverineri wayo General Major Peter Chirimwami aharasi wagahita apfa mu byumweru 2 bishize. Kuba rero intara yose y'isi habwa ubuyobozi bushya bivuze ko Kinshasa barakaye kandi koko muri politike bifite shingiro. Ibaze kuba wayoboraga ahantu ukumva butemera baje bafata agace bakagakikiza ingabo zifite ibitura by'imizinga, bakaha ubuyobozi bushya, abahayoboraga bamwe bakicwa, abandi batemeye kuyoboka bagahanwa, mbese ukaba udashobora kuhakandagiza ikirenge nka bosi waho nk'uko byahoze. Urumva se utababara? Ibi mbivugiye ko guverineri Bahati, ubuyobozi bw'ihuro Alliance Fleuve Congo, ubuyobozi bw'ingabo buyobowe na General Makenga bafite akazi kenshi gakomeye, kuko Kinshasa ntinejejwe n'inshingano y'ubuyobozi bushya bwa Kivu ya ruguru. Impamvu leta ya Kinshasa itishimye nuko yo yahereye kiri beshyisi n'abaturage bayo ngo M23 irarwanira gufata uduce ikadutwara maze ikatwita igihugu kwacyo, balkanisation mu Gifaransa. Iki rero cyo kuba Kivu ya ruguru yabaye ha ubuyobozi bushya, leta irakomeza ibeshye kubwo M23 yatangiye balkanisation byo gufata uduce tw'igihugu ukadutwara ukatugira intara zigenga, mbese ukazisabira kuba igihugu kwacyo gifite ibendera ryacyo, indirimbo yubahiriza igihugu yacyo, ibirango by'igihugu byacyo, mbese ubwigenge bwuzuye nk'igihugu. Ibi nibyo bita intambara zigamije balkanisation. Gusa kuri M23 si ibyo ngibyo bya balkanisation, oya sibyo na gato, kuko ibyo byose by'amabendera, indirimbo y'igihugu n'ibindi tuvuze ruguru biranga bashyiraho ubuyobozi bugamije kwigenga, ntabwo M23 na Alliance Fleuve Congo bakoze, nta nibyo bigize batangaza. Niba utabyumvishe neza, ibuka aho twatangiriye inkuru, ririya tangazo rishyiraho abayobozi bashya ba Kivu ya ruguru ryashingiye ku biteganywa n'itegeko nshinga rya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abasesenguzi mu bya politiki bati kuba ubuyobozi bushya bwa Nord Kivu bugiye kwitegura ibitero politiki biva Kinshasa rwose bubyitegure. Nubwo nsoje iyi nkuru, reka nkubwire ko kugeza aka kanya gashize iminsi 11 umujyi wa Goma unafatwa nk'agace ka nyuma kashyize akadomo ku ifatwa ry'intara ya Kivu ya ruguru yose ufashwe. Uyu mujyi uracyarimo amapfundo menshi y'utubazo, kuko ku munsi w'ejo tariki ya 5 z'uku kwezi kwa kabiri haramukiye igikorwa cyo gushyingura imirambo igera ku 2500 y'abasirikari ba leta FARDC, Wazalendo na FDLR biciwe muri iyi mirwano yo gufata uyu mujyi. Haracyarimo ingingo nyinshi zize kuganirwaho mu bya politiki z'abasirikare bafatiwe mateka b'Afrika y'Epfo, Abarundi n'abandi tutazi wenda, kuko nta wamenye iby'ahandi byose. Haracyarimo kwikanga ibitero biva Kinshasa, kuko gufata Goma byababereye inkovu ikomeye, ndetse n'ejo hashize tariki ya 5 humvikanye imirwano mu duce twa Kivu y'Epfo hagati ya M23 ndetse na FARDC.
Ibyo byaje nyamara M23 ivuze ko yatanze agahenge k'imirwano, ariko birumvikana yaretse gutera, ariko ntabwo yaretse kwitabara itewe. Ibibazo rero tuzahita tubasangiza uko biri kugenda bikemuka, kandi n'ibinaba bibi kurushaho ntabwo tuzabura kubagezaho amakuru y'uko impande zombi zimerewe, kugeza Kongo igize amahoro, abakongomani bose bagatura, bagatuza, bakabana amahoro, ndetse bakishima nk'uko turi kubibona byatangiye Goma, aho abaturage bari guhurira kuri stade y'ubumwe, Stade de l'Unité, bakaba bagiye kumva icyo ubuyobozi bushya bubabwira. Nanayibutse nk'uko mwabibonye muri iriya tangazo rishyiraho ubuyobozi bwa Kivu ya ruguru, hanashyizweho umuyobozi wa komine Goma irimo uyu mujyi mureba, akaba ari Madame Mukadisi Niragire Helene. Ni umuntu mwiza cyane, no mu mafoto urabibona. Reka dukomeze turebe uko ibi byishimo biri kubera kuri stade y'ubumwe Goma bimeze naho utaha. Iyi ni Intsinzi TV, ngende Jean Claude Ngirikiyimana. C'est un monde fou à l'extérieur. C'est un monde fou à l'extérieur. En tout cas, le stade sera trop petit. Un monde fou.